Long before the coming of blenders to this side of the Sahara, blender ni riri eka machine ke okaguragwo agwethera tutunda na ciokoro uguo ri you know, being as pessimistic as we were, tugane ya guthira arwaru na kuru. No, you had not known those things. You see, most of the upwardly mobile rural folk, aria magorie blender bereri, they bought it as a necessity ya mundu uremetwo gutanuka. Kia tikale ya guthira arwaru na kuru. Ona nuona go very lazy, ati ndungihota kwirumira yembe. Ati oburendi. And again, the rural folk had not much fruit to blend. No blend tu ya. Na iguna. Ikondo is already blended. Beetroot amoito tuasimenya turi yagima. Senior adults. Yes. Watermelon. Amwe tuaje ne marege methi. Itunda ya thakame. Yes. There was not enough to blend. No. No, where you see you need a lot of fruit to blend gikombe kimwe. So long before the coming of those, kware blender iho etari very reliable. Yetago kanua. Hey, in the case of small babies, neto ciana ni githiagirwo thiku ici irio. Na ne kuri komenda godagathirwo muno. Nigetha ndakaria no mundu ni bundithagia gwika atia. Gutanuka. Riu blender cia tene na aria mareretwo na blender cia kanua ri. Ni ithuĩ riu. And some Gen Z makuru. Yes. And in this day and time, pundits would argue hygiene factor. No, twarerirwo uguo na hygiene icio. You see, mundu wari the most reliable and trusted authority wa gutanukira mwana irio ri ni nyina. Yes. Tondu mwana ni amukonie kuna. Ni amukonie muno. Yes. Na ciana cia iretu iria makinyire handu makirerigitirwo gutanukira mwana irio na mwana ucio akia kugia malnutrition. They are responsible mothers. They are responsible mothers and very senior people in this society. Na ni mara matakuria mari. Yes. Tondu kwa mwaitu in the very rare occasion ado ne matukeirwo ni gotigeirwo mwana okerwo no tanukire mwana ke irigo. Yes. You would be like the government. You would be serikali. Wabako ya igoti riaku. We warengagira mita-ini. Yes. Itanuka ria mbere ri. Acio matanuka ma mbere matatu ri. Mako me maku. It was irresistible ati urute. Ugagithii-ini getha kirurume ri. Yes. No nginya ona kio kiambe gikirwo ndithuru. Heria bwana aririre. Ukamura horera nyambe ndie igoti. 30% ya pay ri. Yes. No nginya nyambe njoe. No coke ora go afford buka. Housing levy. Yes. Na wongerere shaho. Kwacha shana tu akundukagia. Ona no hapa nikaurializate ni wari ya muno. Waria nginya gukira mwene cio. The voted project. Ukarialize vote head ya development ri. Yes. No atigia. Hedi orokiage no ngwe. No bu. You see, mwana bago guthirwo na kanua indo ta marigo. Uria muhihio mwana ni mata mau ndakiri namo. Yes. Wona yari yogo kanyito go kamunia. Kamunia. Kameria. Yes. Well, boys never used to get that responsibility. Yes. Men are not very trustworthy. With the resources. Yes, no, they are not. And that is a research the world over.
Leo ni akinyando introduce ore irio ici. You see, tana ni kwa ithina ni wa harakisha go onyitane na family no wengi. Kuria kiria malaria. So that special treatment today was not sustainable. Guthondekagirwo special diet today. You have to grow up very fast. It was not sustainable. No akinya handu. Ukanjira kuguthwo kimutore udiro nakio. Yes. Okay, nia. Yes. Wazo ka niguo introduce ko the staple. Na staple food ya rogo ya reke. Muthere. Githeri is a staple food. Yes. No githeri ya theru kanyongo inire. You see, githeri wa theru kiari the monocots. You see the dicotyledons and the monocotyledons. The dicotyledons would come up. Kuri andu matacokire giatha 8. Dicotyledons ni mboco. Monocotyledon ni mahidi. Yani bebe. Na jara nguhi nicio monocots. Na ici ngini dicots. Riu dicots nicio kaigo nicio mboco. Na nigetha gicabu ri no mwaka kingia rugirio. Githucwo. Riu gitana thucwo ri ni waheo riwe ya kugera iguru na kabakuri. Woera rukenge rwa nyuki. Boso. Githeri gitana thucwo. Na heo ndungiatahire wonwo watacia ya mwana na yaku. How do you trust issues siajagia? Wono mugahua ni mwingi sana. Huo sio wa mtoto. Ripoti hiyo umechukua. Kuna mtoto na jitoto. Kuna gutoto. Wewe nairia mwana tufoso. Okay, bakuri. You never mind. Githeri kiu uria giacucitwo ngiheririe mboco ri. Ratio ni agwaga uru. Oru pio. Oru mono. The mono was always on the higher. Was the prevalent. The dominant. Yani boco emwe. Boco emwe. Bebe that tu. Alikyo githeri kiara ko kihie pio. Bebe cia thamie. Nigetha cimerie thubu wake. Wa boco icenjie rangi. Leo wara mamu anyu akiria mboco ta 4. Na niwe mutanukira wa gutanukira mwana. Ti wathamie ta kana ka nyoni. Ni utanukio. Na rurimi Unyitirire. ti magego. Magego no marituma ki? No marituma. System ine. Ukore ithire. Ni omumu. Ni omumunye. Yes. And you have to control the paste. Tigatuike ni very liquid. So you have to very liquid ni okome. Ni okomeria. Yes. Leo andu aria mamenyete that art. They should be in the treasury. Yes. Ndio mabatie nginya riu gwa county. Yes. Makono riu mara manage gina. Yes. At that level nyuko bado ni wakora in control. Kira mwana boco akamune. Okora nakugakiritie to boco karia kahora. Riu haria duty ya delegate agwori. Ni riu akinya wariri. Ti wa gutanukirwo. Ni wa komodo. So they go he. You see, you are growing them one day at a time. Kahinyiro hanini agakirio kamanya gutanuka. Hau ni mware lige ni model lige tagirwo. Yes. Okay, no modo era mwana boso. Kamo modo era igiri. Yes. Agatatu kona maituguo ni ehugura. Ukaruma. Kana karora. Akona the video ria boso cia thiire. Eo ti mwana. Ojo ti hinya wa mwana.
hena combined effort. Yes. Thi video nĩ kuonania nĩ haingĩhia magego. Yes. Na mwana ndakinyĩtie magego hau. Omera magego ma mbere tu. Akamenya hapo meno imekuwa mengi. Hapa kuna ugumania. Hegu kumio yakatia. Yakeka. Nyaga uskoko. Na ni utare mwana ningi ndakandwo. Yes. Riu athio mongereire ratio ya mbũrũgũtũ ciake. Ciambetie sawa. Mwana rĩ nigetha amenyo wega hakuhĩ kũ join the family table rĩ nĩ arĩa aheo mboco agaikia guoko guothe akarũma na agaciumagaria na cai unaided. Akamenya kariu nĩ ehera wa kũmwondorerwo. Yes. Rĩu step ĩngĩ yarĩ ya kũmwehereria rĩrĩ liquids akĩrĩa solids. Ahingũrwo gĩthĩi kĩa mata. Amenya ku to nginya irio ciumagario na liquid. Yes. You generate yours in the mouth. Yes. You digestion starts in the mouth. Rĩmwe nĩ kwarunda mwana gatanukĩrwo nginya mbembe. Ekĩrwo kanua rĩ they figure it out. Na no mũhũtuo nake. Yes. Betie gũcemwo nĩ njoka. Kwarathaka na wakora mwana wa mĩaka 3 nĩ arakaria iembe rĩtarĩ rĩru. Arũmake. Roda no ire? Da no ire tia. Yes. No matanukagira ciana irio rĩ. Those people should be in top leadership position. Acio nĩ mamenyaga gũkũra mata. Yes. Ti akoroku. Ti akoroku. Yes. Andũ amwe itũkora ithuĩ twehokeirwo ũguo rĩ. Ciana cingĩamocire tene. Na iria maracima. Ĩni na beriberi. Na gaciako. Kau no ko ndumo rũgongo. Gaciako. Umutanukĩire empowerment yothe ũkameria. Pesa mashinani rĩ. Ale beti. Ĩthake na 46.